Hadian South Sangeh ke Jingïakhih Shong Kelan Mongor Kiba Bylla Sangeh labon senam has Secretariat Lingba ke Secretariat Administration Department Nazaran hak laiter gulber arja arpusan kira pentip bakin pen Sangeh no Shipor ya ke Jingïakhih nak jingdon ke Dorbar mang tingka jong yang Dorbar thawan ke jela ke bankot hak khat laiter gulber arja arpusan Uwe na ginoy lam ka kanhon uba aiban bla ula pentip baga Jingïakhih kan sabeteng pat nadu ka khat nyaw tari gulber arja arpusan hadian bakot ke Dorbar Kumban syukudau bakadaw ke Jingïakhih ke ni ke kenhon ke day na ke jing syabek kam kensan hakabala ai daw ba day na ke jing bom non pisa ke tenat finance ban siu yaki bat kumjoru ke jing lek siliang khmat daw nong penyat ngasim garai bam tas ni bangin kul offshore ke ni la jing syong jungi mar balai ke dong ke session takadaw ting sa penting biang ka Jingïakhih ni da ke session kanyu tarik ni tu stang syong biang takatai ta yang kam don sponsor dem masoka Tại kami last yung may kubli mo kiseng balang HNYM ka HNYM ka kasi jantia labor union pal kamtam ya kaseng kenam bang kesarang itu merestang ka Jingïakhih jungi adu menta katahi kumala no pinteng dang yung Jingïakhih kanyu tarik ba yung biang syong yang kanyo yu akaray ma Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag ke jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya